mina ngigena imali ngani, mina ngihluma ngani, angithi but moyithatha wena lento angeke ikusebenzele but umuntu ozophumelela yimi. Angithi yengaka uzothola omunye umuntu akhala ukuthi inyanga enje ingiqolile ayisabambi hey sabaqola inyanga man ayisayibambi hey niyabaqola strong nibashaya ibhadi sekabalekile sekanjani njani angithi umnika intazi ukuthi ayisebenzi uyayibona yena kuzathola imali kumele aqole wena abize wena uthi woza uzothatha lento engekho uyayibona lento so manje into engicebisa abantu ukuthi akusinoma ubani uthwalisayo akusinoma ubani ozokunika into iphile and angeke uzuye vele uyothwala uphumelele uyayibona so umuza epointini lokuthi umuntu othwele ubonakala ngani abona umuntu othwele mkhulu owalanda lento ukuthatha lento omkhulu akusinsanga ngiyaxolisa ukusho lo lelo khipha lelo gama sokudlala kodwa ayibhenywa le nto ayibhenywa ayibhenywa la wena mkhulu umuntu othathe lento ekushintsha inhliziyo okokuqala sure ungathi njengoba uwe njengoba unesihe kanje umuntu wabantu but once wayithatha lento uzojika nembeza gone uzohamba unembeza sure kuzobuya inhliziyo embi uyaphela unembeza inama sacrifice wayenzile lapha engeke uzwakhulume ukuthi wenze mapha ama sacrifice lapha anjengani so okuyimfihlo yakho anjengana ama sacrifice mfethu iyafihla khona abanye enza sacrifice ifika inyanga ithi okay mufuna lento ufuna ukuba rich ithi ubhekele ngene ngapha emuva uyayibona into hayi la ngizwa kahle le ziningi izinto ezenzekayo ithi kubhekele ithi kubhekele ngene indoda isho kwenye indoda enye indoda kokunye kufake lapha ithi ngayena lapha khumula ube nje athi mokhumula ube nje cinywe